Для Яны Цыбрук новый сучасны інтэрнат за тыдзень знаходжання ў ім стаў другім домам. Трэцякурсніца з Пружан прызнаецца. Пасля пераезду сюды сума выдаткаў на пражыванне стала значна меншай. У студэнцкія гады гэта не можа не радаваць. Раньше я жила на квартире, потому что общежития не было. И это немножко проблемно было с деньгами, по деньгам. И когда в этом году появилось общежитие, то почему бы тут не пожить, особенно со всеми людьми из колледжа. Это очень, думаю, весело и интересно. Яшчэ нядаўна праблема з жыллём стаяла востра для іншагародніх навучэнцаў музычнага каледжа. Аднак сёння пытанне пошуку здымнага пакоя або кватэры для студэнтаў сярэдняй спецыяльнай установы не актуальна. Наше общежитие рассчитано на 120 человек. В настоящее время у нас проживает 80 человек. 57 девочек, 23 мальчика. То есть мы еще обеспечим своих учащихся общежитие. В общежитии созданы условия для комфортного проживания детей. Имеются кухни, души. Планируем классы для занятий детей музыкой. Общежитие будет обеспечено музыкальными инструментами. Доўгачаканы інтэрнат музычнага каледжа знаходзіцца на вуліцы Брэсцкіх дывізій. На 2 паверхах размешчаны дзясяткі пакояў. Студэнты жывуць па 2-3 чалавекі. Тут ёсць усё неабходнае для вучэбнай падрыхтоўкі. Сам будынак 1918 года з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. У 2-месячны тэрмін у ім былі праведзены неабходныя работы, каб забяспечыць моладзь комфортным і утульным пражываннем. По инициативе председателя Брестского облсполкома, где когда-то находилась гостиница, нам буквально там в очень короткое время было передано данное здание, и буквально с 1 июля был проведен текущий ремонт, были выделены средства с Брестского облсполкома, был проведен ремонт, и как мы видим, с 30 числа было заселение студентов, и наши ребята уже проживают в своем общежитии. То есть можно сказать, что 100% наших учащихся получили, так сказать, общежитие. Перапрафіляванне будынка ў сучасны ўладкаваны інтэрнат дало магчымасць забяспечыць жыллём усіх, хто ў гэтым меў патрэбу. Гэта сапраўдны падарунак да пачатку навучальнага года, упэўнены супрацоўнікі навучэнцы каледжа.